Actually po, may prelude activities kita, Zumba activities. Kasi po arang ang Legazpi, ang Chinese New Year is January 22. Yes, So the yes. Sunday. So pinagmaraykan mga Filipino-Chinese na yan ang celebraron muna with their families. Opo. And then yung sa community will be January 29. Mhm. But anyway, we have activities sa Zumba activities starting tomorrow at 6 p.m. sa Ayala Malls. And we have also on Saturday, January 21, sa SM at the back of cinema. And sa January 27 sa LCC Event Center. Opo. January 28, we have also sa Pacific Mall sa Bridgeway. And of course, for January 29, we've set a whole afternoon onwards activities. Opo. But we'll start with motorcade at 10 o'clock, which will start at sa Jan Baga sa Opening Road sa Rizal. All around Legazpi, Albay, Daraga. This will be headed by the Fire Brigade and the Lion Dancers of Longse and members of the Chinese-Filipino community of Albay. Time na we celebrate, talagang ang gusto taman talaga i-attract so swerte, Yeah. di ba, pag-arugan. Kaya gabos even sa mga Filipino, yaon ang pag-imbitar ta sa inda, bako lang sa mga field chai, maski so walang dugong Chinese, Opo. nagtutubod sinda na pag nakiselebrar sinda sa Chinese New Year, suswertehon sinda. So Yeah. arugman kan ang pagtubod ta gabos. Dakul tabi Henry ang mga mayors, ang mga officials digdi sa probinsya kang Albay na may dugong Chinese. Kaya yaon talaga ang pagsuporta ninda sa Yeah. Fiesta Chinoy celebration. So hopefully maka-join po sinda sa gabos nagigibuhon from the Zumba, Tita Fina, no, sa gabos na mga pasumba ta, 4 Zumbas, and sa motorcade, and hanggang duman po sa celebration sa January 29. Sana po makairiba mi kamo ngunyan, minus nga ni lang sa mga big Chinese stars ta. Yeah. Henry, di ba dati, yaon pa ano permisin da Jose Marichan, Yes, si yes. Oo. Richard Poon, maybe siguro next year, sa Year of the Dragon, mas bonggang Fiesta Chinoy celebration. Anyway, so iuman lang po sa gabos na mga katugangan tapong Field Chai, digdi po sa probinsya kang Albay. Kyong Hiwa Chai. Prepared na kami na mag-celebrate for the entertainment of everyone. And then come and join us po sa celebration. We just want to have good vibes, to invite suerte, prosperity, good health. And that is what we wish for this new year po, for everyone. Kyong Hiwatsay. Thank you so much.